بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تم شبان هجا سلام ورحمة وبركة خد راسه وتفكى بحمش خدا جارك دي سلكان رهبة تي في بون مهفان مالاوات سيدا منوت حضور وحاضرة سيدا وخيراتن خير خذ الويب خذ شو راسي إن شاء الله. أجمعين تم شبان هجا برسي غسرة تويتر تلفوني سر واتساب أو تلفوني وكارم بپرسن سيدا إن شاء الله برسفان بزندي بده برسي سر تلفوني دبشة كم وكردم برسي سر واتساب يجي دبشة دويم ده إن شاء الله ميوان برسا بگرن دستم ده برسكه جوانا دست بكم إن شاء الله سيد بكو دي باوي كي ياجي دياوي ياجي باوي فرقتونه كو مربه وأولاد دي الورا قنجيه بكن ياجي خرابيه بكن قالوا جي هايدار دبن أبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبه نستعين. معلوم پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام تعرض الأعمال يوم الخميس والاثنين على الله تعالى. إنسان عملي قنج و خراب تف خصوصا قنج روجات جمعه وروجات بشمي لسر خدا عرض ده. يعني مثلا إنسان چه عملي بكه ملائكة عملي دبن حزورا خدا يعني عملي حفظ يعني تسعد إليه الكلمة الطيب والعمل الصالح يرفعه. خدا عز وجل دبي إنسان يعني وقت كلمة كي قنج دبي داري ملائكة بلند كند بن با خدا دفتر عملي دار نفسين والعمل الصالح يرفعه. إنسان عمل كي صالح بك أوجي ملائكة بلند كند بن حزورا خدا يعني حتى مثلا پیغمبر مدبي كي يعني الشرك عملي داتنا با خدا وان عفوتك لكن ايكو الشرك هبا وياد دي انسان مسلمان جو منفعه الدنيا بهبرا خبر نده خدا عملي وان ردك. ومثلا عملي انسان اجا روجا جمعي ومثلا عرض بالسر انبياء والسر ديو بابا قبروان ده يعني مثلا سبا جمعي ده وقت انسان عملي حفظتك عرض بيليد بج انبياء را مثلا إيمش حضرت محمد رسول پیغمبر مرا ومثلا ديو بابا وانا ظاهر به روجا سبا جمعي اگر که انسان عمل کی قنج بك يعني ديو باب بي مفرح دبن اگر عمل کی نقنج بك بي يعني ديشين بي رحرسز دبن وجاد بك الله الهمهم رشدهم يا ربي وان الهام كي دوان هدايت كي عقل كي مستقيم بديوان قنجي بكن حتى پیغمبر عليه الصلاة والسلام حديث الشريف ده لا تؤذوا آباءكم في مقابرهم يا أخي لا تؤذوا أمواتكم في مقابرهم وأن أزيت ند الميت خمريه ده قبر واندا çünkü وقتی إنسان يعني أصحاب الدنيا رسول متشوا أزيت بدل مريه خم دبيك وقتی ون جناه بكن أقربائي ومري بير حسس دبن بي مثلا عاجز دبن أما وقتی قنجي وخراب كن بي مفرح دبن كيف خوش دبن. بله سيدا مساعدة وتلفونش كما حاضرة سر خطي جموشي كرم كون خيراتن جموشي كرم كه السلام عليكم. عليكم السلام. سيدة شانو سيدة. حمش خدا را خدا جارا ونج باشن. الحمد لله مشترك إن شاء الله. بله. سيدة حق برسمة وش سيدة را. بله كرم كه. سيدة مربك سنة نوع دي شرم وخوادي شبه دي نبي خوي حتى تبينا نجزار باشي هرم بمينه ببه اول ذريته وش دور بنا. مفهم نكر ميرك نبي خود سنة نبا يعني سنت يعني نورمال داروكا سنة كنيا بله او خود سنت نبي مزم بيعملي يا evli بيه tamam زار بيه نبي خديته باشي چيه مجبوره يعني مراكي مشتاحتيه مسلمان اجي tamam eviyek یا دیگه او پیره که درس دنیا زارا داد حالت داد کارن درسی دنیا زارا dersi keçika هر دنیا زارو کارا کام سیدا برس انشالله امانت خدا بید خیر خوشیده انشالله
سويد فرسك ما يدنا بريا أموان فيدنا ما هردو برسا تدي معلم حفتنا جز باورم سريع ما خبر ده جادا كي تيجي بو جرينتيا مثلا بين سر زمان دبي ملك دلا قربان دبينه سياش خوره بين بس كي دبينه يا دوار حيوان مزن فاقتونه دبي في قرباني تشرجي كي 10 كيلو دركد حقيقي زعق قابدم معلوم قبض شنابه مرد بقي ملكية شنابه çünkü de pişti ve cazı ne cazı ve pazarı. Bana kurban hayvan, insan tükürün, serqapani, canlı olarak tamamı tükürün ve qabd tükün. Ve iyi evye almi asil ve bir adet evye caize. Hatta ve hebes halid ve bey'ul harufi bil kilo caizin li'ennehu kana urfen. Firotuna haruf yani efkavra. Dedi mesela sab sağiti ve 10 kilo ve davecin serqapani embezi mesela 100 kilo derken o mesela 1 kilo embezin hur ve reyha ve seru pivi evtken hesap ki kiloyu mesela kilo goş sadi ve 1 hesap ki eviya caize bir arf. Böyle. Lakin mesela ko kilo beti şerje ki 10 kilo derken hatta perhane de serivi hurivi rodivi pivishtara o goş mara اviya ne caizesi bu kurbanı. Günne kurban ve fruit nevi caize. Ve akda selame mesela devi hayvana şerce ki 10 kilo kriz goşi vitkirim. Lakin de kurbanı da kurban gerel sernavi eku mudahi. Yani hayvanı şerce kel sernavi khoyin beyretin o çermivi kezabavi serupi bütün azvivi nikari mesela befruşi. Gere illa velev kurbana sünnet veci beydayniş fakir fukarara yacı mesela o kuşkura bakınıyor. Size devi var ise devi mesela ben yek şuara kurban gitkire Müslümanı. Meni. Hakkı hayvana mezne. Şen hab Müslümanı yek cuhu şuarj bu çiğit beni orta hayvan. Yek falla ya yek ezidi. وانا كلام ortağı kurbanı. O mesela mezhebi İmam Hanifi de naben. Böyle. Gere mesela yek nabe kurbanı parki kurbanı edni tabda raya Xuda da ben. Mesela Cuhu, Hristiyan ve Yahudi falan çinaben. Mesela İmam Şafii de çeydi be. Yani mesela Müslüman şka para xud davar ki da. Hafta ben ortak. Mesela 5 hab Müslüman para xultin tabi ve pari bükün. Luguri 5 para ve tevzi bükün. Herkes para koyuyor ki hayvan ki mesela. Sercike para kün kurban, guri kurbanı eğer nezir beyiş, bedin fakir fukara, o eğer sünnet bey bakunu bedin fakir zenginan tabi. O ne Müslümanca para kuşkurabın. Ama mesela İmam Hanifi adı bey nabe hayvan ki kütte de bu kurban gere pay ve tabın kurban. Ehli küfri de çinabe. Müsaade size telefon ki meydana cihe. Juvane kenem ki omkhir atın. Juvane. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam kenem ki. Soruyu ben nami bilmeseydim. Bele. Abi nasakh mehabu nasakh ma nasakhu hada qiski yujra ahad kelim. Denge televizyonu bigre. Telefonu godari kelime dengi ki yan khidken amja fahm nakin. Yeka televizyon tiçup. Telefonu godari ke. Seydo. Bele kerem ke. Adizim nasakh mehabu qiski yujra waqt kelim. Go ahad nasakh maroba. Are. Ame ve nasakh khora ame rujo bugün. İzo az pasir seydo bugün خیره یون گناه یونه اونا وصوات که وات گناه یونه نظر کرنا وره بله نزکه کلام سیدا پرسین انشالله بله پرسا دو دیا پس دو دیا هم ابو خاطی و خودی اهلا و سهلا بنت خیلی خوشیده انشالله جبور سایه کلام که مخیر هاتن سلام علیکم hocam. علیکم السلام Eyvallah bخير. بخیر سلامت انشالله Hocam نها ام بورسينا دو قرباني ما هنا يونس قديمة خسرت متيتا hocam. قديمة الباجارة كدنا وانا درما وانا رندا قرباني ناكنا دنگه ده قطبو پرنات فهمه که دیسا سری ده کاری دوباره بکی دنگ نای
Hocam dengim te. Aja hat be kremke. Hocam na em li bajarekî dinin gedê me li bajarekî dinin. Em du qurbana dikin. Em qurbanekî bişînin gede li nav hevde hev bikin. Bela bikin bir de bi feqîr adin parê kuşxara rakin nekî feqîr adin. Duwe acaba. Kamesi de persin inşallah. Bir de evet kardeşim hocam ez kebin. Bele. Na 5 heval dikevin hisseki. 5 heval dikevin hisseki. Yalnız hevalek duruma wî dura perî dernakeve. Perî dernakeve hevalekî xwe ji dijî digle duyê em du merik kamin têkevne acaba. Ha dimhevin degen parkî ne were? Digem parekî. Kamesi de persin inşallah. Ew îj pirske xwedê were. Seyda îstilafke destê wî maş dikim. Êvara xêr. Hadi razı be serçava. Seyda go yek jî em bên sünnet nebiye, mezin biye, emrê pêşe çiye, dawî sünnet biye çawa dibe. أنا السنة بون الصح وكو واجبه Bele. يعني حتى ما سجوا مشكا إيكم مسلمان دو بيغمبري ما عليه الصلاة والسلام أمري وانت كن هذا سنة بن هنكي جلبن ne vacibe sünnete lakin as-sah ve vacibe çünkü dibin vakti insan cunubet ha xultine avna çebli içerim keser avlet zberiyu diye bir cunubet minin lakin mesela vakti okirbe sonra sünnet bu be galiba mecbur kasab kabasa Sıra go pide kalın der sabdın. Derse geda. yani hayzada Ne go hays. matman karım yani pirek dersi sarke gerek Kur'an'ı. karım bedin yani mesela görmek istiyor hayzada be yani ku öğrenciyan bir ders bimine hatta pirekat hayzada mesela imam Malik karımdır lakin ku dersa mirabde mesela tüccar öğretmeni fiziku o bir tesadüru iyi gençlerden şer'an ne caiz yani. Sıra go nezir çawa yani Fransızca var bazı Fransızca bikim. Fransızca mı var Fransızca. Ana nezir Peygamber Xuda aleyhissalatu vesselam dibe nezir başnine jmali cimriya ev sadakat eder kısın. Yani kadara Xudayı da gişnabe yani ku Xuda mesela vi işim bqadine vi nexosim bas bke falan işim bqada eze ev kubikim. Eze mesela falan ruji birim lemeyiz ya sadaka bidim. Jberuy yani mesela sünnet eve sadaka Peygamber Xuda dibe الصدقة تدفع البلايا صدقة دفع بلايتك بريكو هيوي نخشي وباس نبي ياخذ عيشي ونقد يا بإذن يا ربي أزوي الصدقة دريا تدا دمكو يا ربي رجام جستاوت في نخشي باس بي فلان عيشي مبقديني أبيا صدقة دفع بلايتك الصدقة مثلا دبس سببكو عيشي مبقدر لكن شخدار يا ربي دبي نخشي باس بي بسيك باس هو أزيجي من نزل بالصدقة بدم أبياني بازار بخديرة باشنينا لكن كل نزل بكذي خلال به وأوفوا بنذركم وقت وتشكي نزل كر زي الصدقة بدم يا روجي بكم يا الميس مقالوا مجيبين أما مثلا إن كان ويرجعك ما تلفون كذبه نخش كم شيء قلت لك باش زي صال كي روجي بكرم وزال نكارم بكرم إيه تسمع صال كي الجوري زي قوة أخل خدكري حتى مثلا الإسلام ده إنسان كي مال كي زيادة الخل نزل بك فلان عيشة مخلا زي نزل بك ومالي يتنا إيه مثلا نزل ده تشكيك تتنا بتم كده نزل بكي الخل نزل بكي ودودن استيته ده ونكاري جبروي هواي يعني مثلا يكي بخوزا صدقة بدا يعني عيشي بقدر نخشي بازون بلا بري نزل صدقة ولا نبنا بنزل أما وقت إنسان كي نزل بك بيزي روجي بكم لما يجيكم قرب جيبنا çünkü Xuda emretke ve evfu bi nuzurikum. O nezirci tişekül İslami da heye karvi nezir bikin yani ev dve nezir roji, limeş, hac, zekat, sadaka. Ana mesela alimde mesela limen nezir bazı mevlud gibidim. Mevludi İslami da tınnek. Ne ibadet şekli. Ne ibadete yani evke bir adet, örf eğer bid'a hasene beji ne sünnete. Tişteküde nezreyle merubke gere uyguni sünneta peygamber be. Di İslam'da ya vacip benzeri hebe ya ibadet sünnet hebe merubke yani. Sizden çadava be telefon kime he? Diyarbakır kenem kum khairatın. Selamun aleyküm. Aleyna aleykümselam. Atem desti seyda loji talaba bitim. Hadi razı be. İnşallah. Af Konya ki az jorbe ricadıkım biraz seyda tam ola pırsar bisakını. Af mesela qizu khor tabu dudravinin. إذا دشمنا وان دوات دعوات بوست بكن راب دزن مثلا قيزاب زور دزن جدو بيد دعوات شكن حتى هنا كيوان
قيزي شخصالي داروك شخصالي الدعوة دبن سيدا برا سلبي حتى دخلي ورا بتيجي رجعتكم سيدا وارك برسيد هنا نعم أما خدای من خیلی خوشیده انشالله سيدا کو ام بين الفي باجاري مد قربان شجرتكم وهناك اقرباء مرفم يا زاروكي من باجار كدرانه قالت كانوا قربان كي خو بشين جواره بريوي او جراش خسرجك يعني قربان بشين جواره أنا كتاب الشريعة ده قربان وكي زكاته يعني حكم زكاته شيء حكم قربان يجلسه زكاة وقت مملكة مروليبه مثلا پر محتاج تنبن یا هبن ایجوان محتاج تر المملكة دور هبن مرو زكاة خو کار جوانم بشینه بلکی بخیر تره قربان جیوسا مثلا بیجن مثلا ne kadar mesela ben para bişin جواره سرناوين بترول İlk meru vekil gibi göre hem vekil şura göre ana mesela dedi şimdi Afganistan şimdi mesela evki memleketi dine ve mesela Filistin ve Suriye mesela şimdi ve deri bu mesela vekil begirin tabii van Cami-i İslami privat evtkin van Cami-i İslami mesela bu vekalet avan قربان شرجت که بیا جایزه یعنی وقتی که آن مثلا جی که بینا افغانستان هم مثلا به تون دنیا یاردمی سروان گرفتیه و هم جی مثلا دپرم چه بو هزار و صد انسان مرن و کس دولت در و بانا یاردمی جی دوری درست ناکن یعنی مرو قربانا صدقات چه جوارا بشینه بخیرتره یعنی لگوری فقیره وقتی قربانا مرو زکاتا مرو فطره مرو صدقا مرو بیتر بگیجه انسان محتاج خيروي بيتري بلا سيدم سيدا قام بين بين شحب ونتشيك بنا ورتقيها دوجو قربانك والحاصل ايه يكي بريو درنكت يا يكي جو ورتقي خدقره دبن دو حب دبايكي درست ندرسته ندرسته بني رأنا حفظ انسان دوكي دا جيلك دا قادا مثلا قاميش دا حفظ حب قاربن ورتق ومثلا بين حب سي حب جي شخا قربان كي قا كي شرجيكن تباكي دارت ميسكن چي دبه لكن مثلا 8 حب بن ortak چي نابه çünkü mana baski mesela miki meşinki bizimki daha da bن ortak qurban çi nابه çünkü yani haft paye ceyleki ga deve vak haft meşin haft bizin çavad bizimki da meşinki da daha bن ortak de payki çeyleki da ji gada ji daha bن ortak yani ev çenabı vakti kuvveti yitine ne lazım şercek yani. Yani garajı derkebe. Garajı derkebe bir olan kalm şercekim xudaciliği ne agire yani. Size persektin ha go لولاتی ما artık demek ve herama qarajda و İran şiaru cidden jore cem kurda adet ki xarab heye دبي جن يك قيز خورت كيف درافين جبو دعوي جاي تشيكن من براد سنين ياجي شنو براد اجي من دبي قاعد تقيس كيف دي يا دبي او قيس بتشوك باجي نشان بكن دبي فيها اجي وانا انا عادت کی جاهلیه عادت کی دبي سببي حتا كشتني دبي سببي كجا برداني دبي سببي نلهف كرني قيس كي بتشوك برجيا dedin ya ki مسوجان yani اف قيزك مثلا بيدلي بها كصبيه يتشيدبن اجارها بمعرف دو خلقيت كذا بني بيغمبري اسلامي دبي كي هاد قيزا وخاص ومثلا ديني وي اخلاقي بجنبكن قيزا خبدني والندري وي فتنه سيفه اي مثلا هنكي انا دلي قيزاوان د خورد كده اي خورد قيزاوان ده اجابنا هلوجي هنكو في هبن اخلاقي هذا سواك هبن كنا باودو ازنات ويرجعك زمرة تلفون كه دبي خشكا من أجل باوي خبران أخلاق تنا حتى بيسوي كشنا دي إنسانة. دبي مثلا خشكا ما أنا زلامي دبي ولا لبي مملكة الباطمان عيشنا زمارهم إسطنبولي خشكا مجيستان جت قزام كاريبي إسطنبوليات برد يا زنايل مرة والصبي كي جوانا وقيزك جدليبي بزلامي باي. دخوزة هرا باب نالب يا ظلمة. يعني في ظلمي مصريات ناموس خلقي جيد الصيني و دقل صبيها أب مثلا نيجي كل قيزة وبدل يخبدو خلقي كتبه سوجي ويبرا ولا يشتا قيزة لكتشو سوقاقة بخلقي بين عدد اليوم كوان لكن كهات من خاصة من تنادا بن ديسا وين سوجلينا إذا بيرا ربيع تيجي راد بيجا سونا ولا قيزة بتشوك
yaxud bi zor qîskî dinê jêkira bimînin û mesela bêdilê wê qîskê be îcabînan sibê hevberdin. Wextê hevberdin îcabî bedêliye ew berde gere ênî ji ber de. Evan tev adetê cahiliyan e, adetê İslamê niye de İslamî de ev tiştinin o dibir îcarê ku neartiya hev dikin. İca bi hev dikevin, îca he heta birîndar dikin, hev dikujin van tişta di İslamê de tinin yani. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dibe mesela ashabî kîvî qîza xwe de kurê birayê xwe. Kurê kurê birayê xwe û mesela ev qîzik tê ba Peygamber dibe yarsa bavê midayê kurê birayê xwe jînkî jû ihtiyacatê xwe û dilê min tune ez naxwazim wî bistînim. Peygamber gazî bavê dike dibe çima qîzik bê dî mesela kurê birayê xwe ê dibe yarsa madan ku bê dilê wê hada şikayeta milbat kiriye ez wê nadim. Pistik bav de zevre qîzik ve ya Resulallah valla mixwastiye ka heqê me heye tune em etiraz bikin di zewacî de وكو حقي مها طبعا باوي مدايا شي باوي خو ناسكين يعني بنيرة وقت تقيسكي بيدلي بدي ميركي حتى هبي الباوي خو نفرات كأنا جي أمدبينن هنكي دور تامي دا والله إن حتى حياتي من الباوي خو نفرات كن ومثل حقي وانجيها يعني مثلا مادام قيزته بيدلي خو مجبوري كوريتا شي قيزا خلقي رواندنجي دي إسلامي دا تنه وجه حرامه وجه حرامه يعني ناميسا خلقي رواندن بيانا جايزة ama küçük xwast ve car ki de dosse hatta mezhebi İmam Şafii da be izna veli qîzik nikah kirin. Ama mesela ku sê caras bavê izin xwestin bavê ez nadim û qîsku lawrî hunkufiye hebe. Emsalê hebin ne de wê çaqiş welîtiyê dikeve birayê ya melkî wê dur ya jî dewlet ew me'rif ke bav ji welîtiyê dikeve. تماشاوان حاضر سیدم بیجی بگیرن جی استانبول کنم که خیراتن سلام علیکم سید علینا علیکم السلام شتکم باشین ان شاء الله همش خدا را خدا جوراضی مجی باش خداشت راضیه اجمعین سید سوری کی مهبه بله اما مثلا از بدری استانبول ما ایلام چورا مثلا چه مربع خوب را دیالم یالی دوی وانه işte امراد کارم میداره مثلا قربانه کی ورا لورا شرجه کن ورا شرجه کن tamam kam mesela pırsın aile müderi az seni viderim mi? Evet bele kam seda pırsın inşallah. Da hatırya khudi. Ehlen ve selam bi khayr ser şaba. Diyarbakır ekser hatı hazır tamaşavan kime kelam kem khayratın. Diyarbakır ser şaba ecmaîn kelam ke. Sedam ne Koyki cevap pırtıya. Bele. Jam govan malek kadroline. Bele. وانا مثلا معاش درسين بله. مثلا حقيقي جنا بجن راستينا بجن ايرو قانوني كل تركيا اي كابرانا تما كوانا نا بجن حرام چنا معاش وان kam mesela pırsın inşallah. tamam Ama hadi خدای من خیلی خوشید اهلا و سهلا اهلا و سهلا siz tamaşavanı mego استنل İstanbul'um. Bele. O malbata من ben gedi güçüne bacarak gidina goçiye vani. Gülüz karım kurbanı xarura şercekim aile güçlü. Ana kurban diye gavani jime be asker. Lükte daha muhtaç min kurban karın şerce bikin. Vakti mesela İstanbul'u imkanı vereceğiz zahmet ve şerce kinayi kurban. Mesela kare mesela aile madem levani ve kil kişi bigre ya sernavi piraka ya kuri balık hebben sernavi on karın şerce bikin. Yani kurban böyle haftanın jime be asker kurban sünneta Hazreti İbrahim'e. Yani Hazreti İbrahim Xda emri kirgo kurbana Beytullah'ti İsmail şerceyip ki. Txevdadi hatta mesafeyi mesele derece Hazreti İsmail dani arde ku şerceyip ki Xda Teala go ve fedeynahu bi zibhin azim. Mefdiya Hazreti İsmail be yani kurban ki mazında hatta baran ki cennete kadar şan o mesela Peygamberime her sar şerce kiriye. Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diye ki kurbanı karbe şerce bken neke bir ne camiye melmejneke. Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir insan ki hayvan ki kurban olarak şerce bken çen mudu bedene ve hayvanı da haben ev kas sadaka jera hasıl bin o roja kıyamete ev hayvan tabi smuçke xo quluçe xo seri xo hatta reyha hundri xoji tabtka mizana khirivi. Yani jberwi hatta mesela İmam Hanifi gotiye vacibe kurbanı şerce kirin. Hatta alimlerin tebe gibi neyzi vücube ama ne vacibe. Çünkü ama hayır ki parmasına.
حتى مثلا حضرت أبو بكر حضرت عمر إنكي صلاة شرجنات كنت جوزوي إنسان ظنك إنكو واجبة فرضة لكن سنة كي بر بخيرة نيزي وجوبة يعني مربي قربان نمينش عائلة كي يكبده دبا سنة الكفاية بري إيديني له حتى المذهب إمام حنيفي ده واجبة يك عائلة كي يكدبه دبا واجب الكفاية نلازم إيديني بدن يعني القربان ده تقصياتي نكن ومثلا بركتها ماله وبركتها عمره خوي تعالى عز وجل يعني السنة قابل وهابيل حتى بيغمبر ما بتوني بيغمبر جي ve sünnete kurbanı biji anine. Sen temaşanı mı hazır ama acı birin. Cibatmane kerem kam khairatın. Selamun aleyküm hocam. Aleykümselam. Hadiste Peygamber Efendimiz hadisinde kadınlara güvenmeyin diye buyurmuş mudur? Kadınlara güvenmeyin. Bir bakalım Seyda'ya soralım inşallah. Tamam. Var mı başka sorunuz? Yok sağ olun. Allah'a emanet inşallah. Can khare kerem kam khairatın. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Çavar başın. Hamd Xuda ra Xuda jo razı muji başın. Sen razı seray melen Muhammed, seray melen ve. Xuda jo razı. Ben sevabıkım. Bele. İnsanı miri kurban zer değil mi? Miri be. Ali mirine ben kan zer kurban açacaksan Allah'ın. Ka mesela persen inşallah. Ahlan ve sehlan bid khayri خوشی ده inşallah. سيدا جو معاش جگرن و حقينا بيجن والحاصل شو يقولوا؟ والله أنا عالم Peygamber Aleyhisselam ve العلماء ورثة الأنبياء. عالم وارث Peygamberane. بلي Peygamber خلاص Peygamber مراد به يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يا محمد أو كتابه والشريعة والأحكام كمشترى ناظر كتج أمتا خلا تبليغ بك. أجر تنكي توظيفها بيخمبرتي جينانية. بيخمبري ما بخد ترسيا حتى خداد به يعني رجع قيامته خداد أمتا برسم بيخمبر جوار شيان دبو. جوار تبليغ كرن نكن طبيعي إنك أمت وك أمتا حزينو أهل جهنم اللي ولا كسيت إشكي جمارانا قوتو. إذا خداش بيخمبر ترسا دبرسم وشان بوجو أمتا را تبليغ جي وشما تبليغ نكن طبيعي تبليغ يا رسول الله يا ربي معلومة هما تبليغ كر إذا بيخمبر ما وقتك وفات ك ذي قرآن خدا وأفسنة رسول بشريعة بيخمبر بخوي نشان دي لذيا عالم أشتيه تبي بلغوا عني ولو آية من القرآن يعني خطاب إيكو تبليغ بواندباب عالم باشتا بلغوا عني ولو آية من القرآن جمت تبليغ بكن بالبي أمتي ولو آية كيس قرآن به فليبلغ الشاهد منكم الغائبة. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam de mesela ev kedani Hacet el-Veda da منها يعني hemen بتوني أحكام الإسلام الودري جو أمتي راجو çünkü Peygamber zaman bu indi nay hacı vefat ke go فليبلغ الشاهد منكم الغائبة. دوّدا جي إيك حاضرن بيستي خرا نسل بنسل حتى قيامته تبليغ بكن. السريفان بلغ هذا عالمك وظيفة بيخمبر نكه وبنابه وظيفة زكاة بخو فطرة بخو معاش بخو جرا حرامة والله إن بيخمبر ما عليه الصلاة والسلام دبي إني لمن غير الدجال أخوف عليكم. بيخمبر بعصا الدجال تك إني دبي الدجال إنسان تكوجو وصاغت كدبيس خدامة دي إنسان هذا الدجال بيتر كس مثلا دجال وخداتيتك وكومونيزم حتى مثلا دجال أستاذ بري زمان دويش كومونيزم رابع çünkü كومونيزم إنكار خداتك والدجال إنكار خداتك وانا دعوة كومونيزم سوسياليزم etkin إنكار خداتك إيجاد به مثلا عالمي قانا تدويري مثلا قوى عالم الجرب مبلغي إسلامي بن ووارثي پیغمبر ما علیه السلام به ازهرم لكن اجوارات ده امانات دیلم یکی قرآن خدایا یکی سنت رسول الله گره عالم مبلغی قرآن بن و ایش سنت پیغمبر بن مع الاسف پری عالم مملکتی ما انا مثلا دعوة سوسياليزمي كومونيزمي حتى والله مرة يعني ما بصحيح زي ساكنة قد وان كل شيء سريتشي وان قيزو خورتا خدي مبدا خاطري وانو
وكهرن حرب بدر وأحد نعوذ بالله يعني دعوة كفر وكومونيزمكم الله Peygamber medbey inni lemin gayri deccal akhafu aleykum. Ku peygamber bahsa deccal ke ashabi pırtırsın. Ya Resulullah bir deccal raba otnel namada bir mi çavabkın. Diyor ki ezna vedabım aziz hakkı derim. Ola ku ednel navadam herkesu indi şahsi. İcari ashabi ben evkine ya Resulullah. Hiç deccal beter hizmet persi. Menzake ya Resulullah evkiye be el eimetul mudillun. Ev hadis İmam-ı Gazali van alimi asivan tam alim van alime ku halqed ben dalaleti. Vallahi ana necvi alime ku dalaleti dan dava sosyalizmu, komünizmu, paketciyu, pistiyet ki nezvan biya milleti Kürt ve milleti Kürt sarıya dindar muttaki bağlı Kur'an yara بالسنة پیغمبر به عالم مشایخا کستنه بود. رابو بی ملتی تب خراب کردن ایرو آوری جد او کیدا مدی قیناق کیدا دبید arasılma کنه ترکی دا امپر gençlik hakkı خدا inkar geldi o güneydi o. Melesine. Yazık niye bitti? Melesine müsaade da hep telefonu معنا. İstanbul keremkem بخيراتن. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام. ايوالا بخير ان شاء الله. بخير سلامت ان شاء الله. رجوع العظيم. بس كيمي ابو سيدنا. بله. از در شغلم İstanbul şغلم. بله. جا رمضان ای سال در باس بو حوالی می دوان دانات شغلم دگو فتری خود وراد دن. gerek mele فتری خود جید شو دمینه بله بده یا مله مثلا مشاند memleket. Kava zaluka gedi medan mervikime. Mele gerek lura bide ya ce mele lur dmini mele lur bide acaba. Kamil seda persi inşallah. Sağ ol Kudüs ve razı. Ahlan ve selam min khayri khoşide. Serçava. Cibingole keremkem khayratın. Selam aleyküm. Aleyna aleyküm selam. Beyler çare cuma baş. Hamdülillah. Kudüs ve razı be. Unji baş. Sağ olasın Kudüs. Selam gördük ben kurban dede hem aile na hem na mesela bir maca khora dedim bir la khora dedim bir kiza khora dedim ben kurban şehirdekim çok ay sare meyge şerige. Kurban sen ben de benim ne kadar böyle. Sen navi maliyeti kurban şercek ki ne olsa? şehirdekim yani ben kurban amnu aile makisiye hayat sale khodiya. Nam ben ay felaket ben nam Kamil seda persi inşallah. Tamam selam. Ahlan ve selam min khayri khoşide inşallah. Seda dedi ki izleyicimiz acaba peygamber demiş mi kadınlara güvenmeyin? Kadınlara güvenmeyin öyle bir hadis yoktur. Lakin Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle bir hadise diyor ma terektu ba'di fitneten adarra ala ricali minen nisa. Ben kendimden sonra erkekler için, ümmetimin erkekleri için kadınlardan daha büyük bir tehlikeyi, zararlı bir tehlikeyi bırakmamışım. İmtihandır yani. Şimdi biz şeye baksak ortama. Bak kadın sabahleyin evinden çıkıyor, dar bir pantol, göksünü çıkarıyor. Şimdi göbekini de çıkarıyorlar, her tarafını o çarşıda her tarafa işleri olmadıkları halde geziyorlar. Bu şeytana hizmet ediyorlar. Peygamber Aleyhisselam bunlar hakkında diyor, la yedhulnel cennete ve la yecidne riha. Bu dar pantolonlar, elbiseleri giyen kadınlar, onlar cennete giremezler ve cennetin kokusunu da alamazlar. O 500 sene uzaka cennetin kokusu gittiği halde onlar cennetin kokusunu da alamazlar. Şimdi Yahudiler hangi modayı gösterseler bakıyorsun ertesi gün yani Müslümanların kızları, hanımları mesela o kıyafeti giriyorlar. Siz hiç Allah'tan korkmuyorsunuz. Siz hiç Kur'an-ı Kerim dinlememişsiniz. Kur'an-ı Kerim'de hicab hakkında, örtü hakkında 2 uzun ayet var. Yani Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de "Kul lil mu'minati yaghdudna min absarihinne ve yahfazna furujahunne ve la yubdine zinetehunne." Ya Muhammed ümmetin hanımlarına söyle ki erkekleri görürken başlarını eğilsinler. Erkeklere bakmasınlar. O mesela affetlerini, şereflerini muhafaza etsinler. وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ Zinet olacak vücutlarından hiçbir şey, hatta dar elbiseleri giymesinler ki onların zinetleri teşhis edilsin, öyle yapmasınlar. Yani mesela bu Allah'ın emriyle bir kaç ayette geçiyor. Yani şimdi hatta Peygamberimiz Aleyhisselam bir hadise diyor, benim ümmetin fitnesi 2 şeydendir. Birisi dünyadan, şimdi dünya için kardeşi öldürüyor. Mesela baba kardeşler arasında meyil tahammül ediyor,
Birisine veriyor, öbürsüne vermiyor. Yahut şimdi kızların hiç payını vermiyorlar. Bu İslam'a muhaliftir. Bir de mesela yani kadınlardır. Bir dünyadır, bir kadın. Hatta Peygamber diyor ittakuha ve nisa'a. Siz haram olan dünya kısmından uzak kalın. O ve nisa kadınların şerrinden olan fitnelerinden mesela uzak kalın. Peygamberin tavsiyesidir. O mesela ahir zamanda kıyametin en yakın mesela alameti kadınlardan haya kalkmasıdır. Şimdi haya kalmış mıdır? Yok. Eğer bu kalan haya kalksa kıyamet kopar. Yani şimdi ben şahsen günleri sayıyorum. Ha bugün, ha yarın, vallahi bugün ben öğrencilere ders verdim. Bu küçük alametler hepsi senelerden beri 100 sene önce hasıl olmuşlar. Tek güneşin batıdan çıkması, Hazreti Mehdi, Deccal, büyük alametler, büyük alametler kalmışlar. O da bazı hatta tevil de edenler vardır. Onlar da çıkmış olabilir. Mehdi çıkmış olabilir. Deccal çıkmış olabilir yani. Bazı alimler diyor mesela Deccal çıkabilir. Onun tabileri onu tanımıyorlar. Evet. İnsanlık İslam'da uzaklaşırsa yani bir insan mesela İslam'a, Kur'an'a, sünnete tabi olmasa zaten Deccal'e tabidir. Bir insan Kur'an'a tabi olsa, Hz. Muhammed'in sünnetine tabi ise zaten o Mehdi'ye tabidir. Yani her zamanda yani mesela Mehdi'nin etbaları da vardır. Deccal'ın etbaları da vardır. Deccal Allah-u Teala inkar ediyor. Şimdi Allah-u Teala'yı inkar eden şimdi zamanımızda hatta Kürtlerden bir reis yok mudur? Şimdi sen ona tabi olsan sen Deccal'e tabi. Şeyde kafir her milletten var ha. Yani her millette var. Lakin büyük insanlar bütün insanların dalaletine sebep olanlar var. Böylesi. Türklerde yoktur mesela o Türklerin. Var onlar da büyük bir tane şeytanları var. Eyvallah. Şeyde bu Miriya mere kurbanı kara bide yana. Şimdi bu kurbanı bu Miriya eğer vasiyet nekirbin alim dibe naidani. Lakin dev baba İngilizce dev baba vasiyet naidani. Yani evlat ne kadar diye bayağı. As-sah ve dev baba tedain. Kısır mezhebi İmam Şafii. Gediği karnı yerçerci. Evet dibe merib mesela sadakaya çamal sadakayı dev baba kara bide merib kara kurbanı işte. Kurbanı dev baba kara bide öyle vasiyet nekirbi. Ama edin ulemaydan adına göre vasiyet kirbi. İda lakin mesela dev baba İlk vasiyet nekir, mer kurbanın karşı ona. Sadaka kari bedi, lakin kurban yani de bir naidayn yani. Vasiyet nekir. Böyle Sida go fitre ezbe elciki şoğlum, malam elcikiye, bajar kiye. Gelo o fitra xwe ez karim elciye ku malam li ne ku ciye li xabetim. Dura bidim. Ana mesela dayı fıtır, zekat, mesela kurban, nezir, megavani bahskir. Eğer mervci ki lebe, lüvederi fakir hemen enqaza mervlüvederi bide. Ama züve fakirtir, muhtaçtır hemen. Memleket ki dur İran'a bahsa Afganistan kin. Afganistan perişan. Mesela Afrika perişan, lakin Afganistan iroja Afrika'cı beter muhtacın. Merv sadakı, xo zekata, xo fıtrı, xo kurbana, xo misine Afganistan fakiri verir inşallah hayır daha beter ben. Yani sadaka. Nana ya var ki bu ya mesela ben şey xor İstanbul Ali Türk'a kare. Xabete. Malaj xol virayı diğer bekleyen beyce. Elvir bir de çetire. Yani evladım aileyle verin ev bedin mesela ev cihede kurbanı da kurban da megor sernaviye ki gere bidayin. Lakin merv karah hazara akrabayı xo bütün ümmet. Sen persezi var. Ha var tamam. Go ya anzal persezi xoy. God mal edem kurban şerdedik em navi kurbana falan kes. Böyle. Ser navi mali gişam şerdedik. Dibe çavay. Ana ser navi mali gişa navi. Sur var ise. Dedim mego ana mesela dgaki da deve da çeylek da haft bin orta. Ve peskiye. Mesela pas gibi, mi gibi, bizim gibi yekke. Ser navi gibi şercekirin. Lakin evyek be ehli mali tefkir ortak. Yani ortak şirki ve hayri çeydi be. Hatta mesela gerese de çık be yani kurbana kebe belli be. Gere belli be. Sen navi yeki be. Mesela kurban tabi ana mesela de mezhebi İmam Şafii da sabiyara kurban aydayn. Sabiyara hakikat aydayn. Lakin vakti kurban gibi hatta mezhebi İmam Hanifi de beş hukuk kurban farz biye akka rabiye. Ama bütün mezhebi değil bir akkaye. Akka hatta bazı saliye. Bazı saliye ki insan balığı bu icat kebi hükmü kurbanı. Merv kurbanı bir de başa. Yani her insan maliki de herkes karve bir de disa sünnete
lakin yek bide sünnetil kifaye jiber tebara çeydi be icel binavi eki beydani lakin idni tebkin şeriki khira xo hatta mer milleti akrabaya xo insan edini insan mevci hisbim dindar be evci ortak ve khiram navi kurbanı çeydi be lakin ger sernavi yeki be ibçuk İmazin sernavi havt havabil. Mesela biz ve kurbanı seyirciğin sernavi ehli mali tebnavi. Ger sernavi yekibe den hangi insan sernavi koy. Sarni sernavi pire koy. Ya ekor. Diyako, bavi. Diyako abu yavi sercebkin. O yedni isbebkin ortakı khiravi. Gere kurban sernavi yekibe. Ger sernavi yekibe. Ama o bir kuşu mali dert keve o vakti çıkıyor kuşa. Khiravan. Yani khir. Khir. Şirki khir. Yeki ana mesela Kur'an et koyne. Kur'an'ı khir jvira. Lakin çıkıyor insan ki ortak khiravi dibe. Vakti ne perav koyun. Mesela devam hendik mi? Mesela kurban devam kın. Mali. Meri kurban ben sendiye aniye mali. Kutiyaz ve şkodum kurban. Bu kurban ekriye. Tabi nazar nekriye. Bu kurban ekriye mani tabi eve. Davi embejin gühevi kayın be. Deryayı tüne be. Yaji negeviş bil mal beşki. Mali. Ödbek ki mani yana. Ana mesela mezhebi cumhuriyede eğer hayvan ki bikra pisi kri sağlam bu. O animaliz bu khayb ki hatta kurban tabi evci ki beje ne beje kurbana sünnet ama hayvanın ta'yim ki dibe farz. Dibe nezir. Gere mesela beje zebi hayvanı mekriz bu kurbanı ebu nezir. Gere beje kurbana sünnet. Daima farz bejin bu ki nebe nezir Vakti bu nezir şunu karşıya bıkın. Bu nezir karşıya bıkın. Zengin karşıya bıkın mali fakire. Ya tabi bidis şekilde be nezir. Yek şey evvel kubeli min nezir ver, min farz ver, min vacib be. Az kurban şercek. Min lazım kurban şercek. O yek gibi abi hayvan ne bize inşallah ya kurbanın üstüne disad be nezir. Vakti hayvan tikerim be inşallah İyi de kurban ki sünnet şercek. Abi çak ne be nezir. Ya millet emedi ver de pır. Yani ana kitabı şeriat. Ya zahmet ecil. Hayvan değil bu kurban gel tengi khona gibi kerim. Yani evci ana mesela delil avici valla pır geriye min ne diyeti lakin bütün mezhep afsad be. Em cevap kin yani. Bu sayede ben bizi şercek. Kurbana sünnet. Vakti şercek. Hiç hoş bu ne de kurban şercek. Lakin sünnet olarak adraya Xudayda şercek mi? Hatta Xuda Kur'an-ı Kerim'de fekulu minha ve at'imul baisel fakire. Winci zeyi bukun. Mesela tabi peygamberime çen ciziyet khuz kezabavit khur ve inni da fakire mer tebcib de fakire de be lakin en asın ki cib ya siyak sualine hatta mesela İmam Hanifi tebci aile bu kunezir lakin çeydi be yani lakin mesela tabi jibu khatid ida ramazana be fıtra kalbi fakirete hoş gelin de ida kurban da jib be kurbana goşe kurbana bir fakir ji mesela hana ku Mesela bu sefer ne gibi bir şey güvi çik be. Ev ija ev vakti güvi bir şey kolay bir pislik kariye ev tişkinabe. Beri var be. Beri be ne? Gö çava. Ana good mezhebi İmam Ahmed bin Hanbel da. Ku hatta nivi be izrana ki. Nivi zeyetir be nabel. Mezhebi İmam Şafii da ma santin ki nif santin seri zekri ve çenabe. Deferde icam daim arkadaş kurad ben. Çam mezhebi İmam Şafii mezhebi me, Hanifici, Hanbeli, Malikici, İmam Emine, mezhebi Emine, Seru Kâb Emine. Xud taklidi İmam Hanifi, İmam Ahmed bin Hanbel, dibe go hatta nivi beci, nivi zeyetir nime, kurban çeydi be. Lakin kiş koke zekiri be, çenabe. Mesela ne gibi biski, o mesela kusul gibi dini çey ve pisik kirine, dibe karı serci. Dibe bazı salbereyim zekire iş kikiriye kar kikiriye zer xabitime. Hinek perem nidamen. Dibe ana gedi hatine dibe le halal ke. Dibe hani empere bidin tiji le halal ke hakkı koy. Dibe gelo pere koy bazı sal bere luguraçı az hesabık. Valla luguri cumhuri çoğunluğa ulema İslam diyor pere çıka ve eve. Lakin mezhebi İmam Malik o İmam Yusuf o per alimi asri dibe hak hukuku icra nabe. Pere bazı sal bere alın biriye. 20 milyarı ve çakı ana değer milyar kişi nemay. Jibervi havay guri değer azır ya khud mesela euro ro insana işçi ana çıkar işçi ana çıkar simple o kaysa. Seyda dibe kalbimde nakhoşiye xazım seyda zmer dua bke. Dua qanji Xuda şifa jarab sine. Jüre hem tamaşavanı tamam Müslümanı nakhoşi Müslümanlar şifa jarab sine.
دبي بافكي قدي خويك نبينا بواره يعني عدالة نابون نكي قالوا شواي Zulme. Benim Peygamberi İslam edebe ittakullah fa'dilu beyne evladikum. Ji Xweda bitirsin nabeyna evlada da adalet hepkin. Yani babê ana kim ek adalet hepke. Yani mesela kura velev nab kuradan ki paylaşmayı bike jî nadin qîsa. Parê qîsa Xweda bizzat Kur'an-ı Kerim'de ve yusikumullahu fi evladikum. De hakkı evlada da Xweda vasiyet lüvetke li zekeri mislu hazırlı inseyi. Para mera dikkatiya qîzaya. Çünkü qîzsin zevcin bütün mesafan aile İslamiyanı. Lakin mera izdirin hinki Kur'an adın hinka. Eviya zulme aynı kitabı şerif adet ve evbab zulmeyet ke hatta Peygamberi Xweda be yeki ku varis ki mirasa ve kutub ke Xweda jî wî para ve cennete kut ke. Hatta da hadis ki la Peygamberi Xweda aleyhisselam de be Xweda wî cennete mahrum ke. Eko اولاد کی خوارس کی خوش میراث محروم که خدا جیوی چونه جنت محروم که بله سیدم سیدم دبی دبی یکی که بمره وقتی تدیو دخن قبری دبی گلو لازم وانه کویداتین هندری قبری ود زرینن دک لازم بدس میجبن نه تشکیسون لازم yani Bismillah ala milleti Resulullah ya sünnet bejin. Lakin illa udesmeyiz gerek yok. Böyle seyahat bejin mustalatat cinna yani cin kay mustalati yibune. De bejo hatırı mere halas ve gelo mere karaçıpki. Valla per ayetul kürsi. Fatiha. Kul huvallahu ahad. Kul azrul felqi. Kul azrul bin nas. Yani van suda ziyade bxoyin hemiz cinnara, hemiz nazarera. وهم السحرة بر فايدلين حتى أصحابي بيغمبر دهات المال كل هر طرف مالي آية الكرسي فقندن يعني آية الكرسي بيا شفاء خصوصا مال كداري إنسان كي جن صلي سريبون دقوي بدا أزام بدن قدا أزام بدن جن درابنجا أزاني حتى مالي دا التلفون كدا أزاني قيد بكن ودايم دنجي أزاني هري حتى بي جن تشوتن ويجي درابن يعني أو فايدلية باش يعني دبی جوشن مرا بخوینه چواه؟ جوشن yani evkab Xweda cevşe tabii tamamıyla nave Xweda'nı. Yani mesela tevessüla bi nave Xweda evana Kur'an-ı Kerim be ameli salih van tefaydeline yani basın inşallah. Böyle. Siz bir vakti az önce dikim ana demek bir televizyonu salavatu tesbiha dikşilim dibe nave. Dibe çima nave. Yani maksud tabii mel vakti salavatu tesbiha biksen daha fazla معنى سبحان الله يتشي الحمد لله الله أكبر مش معنى ومبات شيتره لكن وقت مثلا في تلفزيون ما جاء الحمد لله بحث ذكر عبادة بيرا سبحان الله والحمد لله الله أكبر ذكر عبادة كن أوجي خيرة إن شاء الله بس. بله سيد بي ديامن هنا نو قرآن دخينه يعني واري هجلمشتك يعني حرب حرام بيجن دخينه مادة شدان نكار بخينه أنا شيء صالية تخوازه بعلم يعني خد علمي قرآني دبي قالوا وزرار هي تونتي yanlış ki mevcut علمي yanlış. Ana Peygamberi Xweda diyor ki Kur'an'ı bixwîne yani bi xwendina Kur'an'ı zorlamış ve teta'nu bike. Dibe ew xêra xwendî jiraye o xêra wê eziyet jiraye. Lakin ku galet bixwîne bila naxwîne. Cara bi. Hada alme seda. Ha yani bu alme tişkî nabe. Ya dibe persavi devam ki ya. دبی ام بین جلاده پیرک یعنی دبی کچکایی لی گودایید که دبی وقتی جلاده لی گودایی که zarar هی yani. Godarikirin zarar nakı. Xwendin fetvat ne tabi İmam Malik fetvat. Tabi malum godayib ki vaqti yanlış ki düz ki. Düz vakti kelime ne kadar? Mesela İmam Hanifi de kelime gibi tane bece zarar nakı. Ne var Kur'an? Yani ben hocaj bu dersa Kur'an din celade bin dedi. Ev tabi mesela İmam Malik fetva heye. Dibe pirek celade ve Kur'an'ı ne deser beden akı. Deser ma'sebe. Kala derse öğrenci yaptı çünkü ne de öğrenci bir dersi. Ya da öğrenci adam mesela ki ne derse ne koy ne eviş. Var yok geri mine. Fetva İmam Malik heye. Diyanet icde emciye fetva edin. Sen dibe pirek qiz ya da brasti. Tunik pantolon çen zanım. Dibe xod Kevin dikin der Kevin der ve çavayı. Tunik pantolon. Ana pantore tank. Pantore kucuda insan teşhis ki. Hatta mesela Cevhebe Sahidit Persin dibe pirek mesela pantor kitabine pantore merabın.
خاصه پیرک من خو که او سر دا مثلا چارشوه یا خود مثلا مانتو یا خود فرجه که بنیا چوکان چاد او تستر بنیا چوکی هره جایزه lakin van pantoretten hinkine seri kapatmıştı ki o van pantoretten o bütün vücuda on havaya tazibe Peygamber medve ve nakebin cenneti bina cenneti cinaçavan nisan kasiyatın ariyatın birek de bir de ahir zamanda dışsın fi insana peygamberlerine ehli cehennemine yekzivan ki merinde sevanda kamçene pe insanı işkence etkin yekzi birekin goya bicil ama tazine yani ana van pantoretten ki khudkun تعذيبا بلكي او قص قدر جالبا يمن يعني اجى tabii evyani fikra şeytana Yahudi ilk defa bepireka çune dalate Yahudine ana Yahudi ser alema İslami ser pireke Müslümana tabt kabdın kuanji hem bevin dalaleti hem wan bikin sebebi dalaleta mera edinici mesela pirek radve bevi kıyafe Yahudiya bevi pantoretan singe vekiri ana ica bir moda نابوكا غير خنزر ولا دليل ما بقى الحمل جوال هبت كذا نعوذ بالله لكن نعوذ بالله كمان جنجي ربنا يتشابكن يعني او هم ضال هم مضل هم او بخد ضلالات انا بن سبي ضلالات انسان يهوديات خبتن يجي خريستيان خبتن يجي كومونيست خبتن يجي لايق كماليست خبتن برسالة به سيدا تستر لي ما لبرت تام خوازم تستر بكم جبو هاي برسالة مردو عبكه دعای قنچه خدا آن تستر امری ربی ما امری پیغمبری ما بنید قرآن کریم دا مثلا حیات الصحابیه دا مشروع به قبل الحجاب بعد الحجاب مثلا بری وقت حجاب واجب نبود اصحابی چون پیره که پیغمبر خبر دادن حتی حضرت عمر گویا رسول الله اینکه انسان بلکی فکری و نقنجتین مالات دا دریخش هر کسی و نکه پیغمبر جا صبر کرد حتی خواهد تعالی آیت حجابه Süret Nur, Süret Ahzab'da daat-ı diriş nazil kir ki mesela birek de be mesela hebun ki mesela evka khud qalasın pe seri khud girtin. İndi hicab khud ala vacib ki farz kir hatta kıyameti tesettüre birek ki hissiyeta khu affeta khu şerefa khu zambe o khudayı şerim ki peygamberi şerim ki şeref ibde zlami khu ibde babi khu biray khu vücuda khu nişani halqin alaya. Belesede divan yarışma henetedi. Kitap hani o soru yarışması yani. Öyle. Hani pırsa şeydikin. Ya divan yarışma bir bak paradisinin. De bir kemen derkeve peset kağıt. Diyem derkeve peset kağıt. Oraya paradin o. De bir şey. Yani ku perejwan nastin. Tek taraflı. Bedin caize. Ama yarışma şeydikin ki kadar kez paradin mi? Ki ve soru bizan meze evka para bedin mi? Caize. Ki de bir de mesela de müsabakaya da peştavke. Peşkeve. Hadi ev zararnak. Caize. De bir seyda Brahim'in hene le belejbe ku perejwan tunun khas kaşke xonadın on. De bir orası bir şey. Valla tabi de asrameda pır zor biye. Vallahi pır. Biz jibu xatirê ku mesela tersa xwed qeran bixwazim pirî mesrafî zêr bûna 40 salî emrê ew mîne 5 salî pir gênc jî hene ji bo xatirê ku nikarin bizewicin bûne 40 salî 5 salî xweda bê rehmê zamanê pêxemberê me da pîrekê ew bi mêrigo ez îştara cotkî sol bikirim a mehremî sew ew bû pêxemberê xweda ji yekî ra got yekî ra xwest pîrekî ra bizewice got îltemis welew xatemîn hedîdin هرا بينا ولو قستير كيش حسن جيت بيني مهراي بدك إيرو بري كرنا يعني إنسان بهبرات زوجنا والله ما كيش ناس أنتين بما دون هبر يعني زواجا كنا نقولي أمري خدا وبيخمر بركاتنا وبهبرات صال كي دوام ناكني جا هبر دنو سيد بي زلمي شاركاتي دكم جانا بيانشي ده هذا الركعتين داوود يزمل سورة خوينم سورة يزمل خوينم يعني فاتي ناس وفلا خواني خوينم ده قالوا فيها المجام خرات كه الميس خراناك مخالف السنة وبيانشي بجبير زراناك زراناك يعني رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أسركوا عليه في خمر به خطأ جبير كرن وتسيك جبر لأمتان بيكرن جناي سر أمتان هاتيرا بله سيد بي وقت دارم زيارتها خير درس المزرواني اس فاتحه دخوينم قل هو الله دخوينم سا خيره هي
Ana mer ciki be ana mesela peygamberi merçe ser mezara dua jwana kiriye. Ser ziyade ser hatta mezari ashabiye jwana dua kiriye. Lakin ana na memleketi da biya arf Kur'an edxoyin. Kur'an xwendinci alime meşayixime dibin mesela Kur'an kuderi bey xwendin. Diyor rahmet dibare. İnşallah başa sonra yitin. Yani hinki ana da'su istu Vahabi fetva nadın lakin nevsa. Sen dibek bir de disa gedeki min heye محکمه مای هفته کی براسیده جر دعا بک. دعای قنجه خدا خواهی تعالی مثلا فرش کی خیری جرا بده و مستحقی جزا نکه انشالله. Size bir soru direyeceğiz Türkiye bugün mecbur. Selamun aleyküm hocam, aleyküm. Mesela benim bir sorum olacak. Hocam ben eşimin sakal bırakmasını istiyorum ama öyle uzun değil. Normal sakal bırakmasını istiyorum. Ama o sürekli kesiyor, uzanmasına izin vermiyor. Ben o kadar isteğimi söylememe rağmen uzatmıyor. Bunu nasıl yorumlarsın? O benden bir şey isteyince ben yapıyorum. Onun da benim isteğimi yapması gerekiyor mu? Erkeğin kadın üzerinde hakkı ne kadar varsa kadının erkeğin üzerinde hakkı yok mu? Bu arada sizi izliyoruz. Cevabı benim için çok önemli. Dualarınıza muhtacız. Allah yardım etsin. Lakin ben sakal mesela bu sünnet hasıl olsa yeter. Evet. Yani deri görülmese sünnetin aslı hasıl oluyor. Yani sünnetin kemali odur ki insan böyle tutsa yani eline kadar mesela elinden dışarı çıkmasın. Ama mesela sünnetin aslı hasıl olursa sen de bir şey olmaz itaat et. Kayıp jil kesida meyrevi tamamıyla kesiyor. Ne kesme haramdır. Böyle. Şimdi sakalın kesmesi İmam-ı Hanifi, İmam-ı Malik, İmam-ı Ahmed'e göre cillet etmek haramdır. Böyle. İmam-ı Şafii diyor mekruhdur ama cumhur diyor haramdır. Böyle şeyler bir kurban merekare canlı yani bir sağ be merep kilo bikire. Sağ bir kiloya caize. Lakin goşt yibkiri ne caiz. Yani hayvanı bir de serçiki ser qapanı. Mesela kilo ile hevken go kilo 10 kilo ile afqa uji bikira bir arf caiz yani çünkü arfci babki şeriatı. Mesela alimi asrici ve İmam-ı Malikçi fetvadır yani. Ama mesela kiloya goşt kari, یک هر قصاب kiloya goşt bikira belirken kurban nabe kurban. Gerek koyun, ser nabe ek kurban işlerdir ki ser nabe koyun bir. Ser bu faiz, bu banka, bu khani mere bikira her kredi banka faiz yani kredi faizi bikşini çavaye. Fetva tane beni Xuda be yemhaqullahu riba ve yurbi sadakat. Xuda Teala mali faizi imhat ke yokt ke. Khani perçekiz hayata insane. Yeki hara be mali haram faizi khani bikira او حضوری جوی خانی نادین یعنی بله بروی هوای خانی پرچک حیات انسان به فایز او خود تعالی اعلان حربه کرد فایزی را برای فایز نکرد بله دبی هنک به پرسای بس ادم پرسک هر که هم پرسک بدن یکی بس سیدا دبی ملکی کو معاش بگره یعنی معاشی هبه دبی گلو کارد بر معاش زکات و فطریجی بگره که معاشی اداره به نکاره بکره اداره نه ولیسا فقیره و کاره بگیره حتی مثلا عالم کی مثلا امام حنیفی لا درسا بده ولو مالیه بهش کار زکات بگیره مثلا امام شافعی حنبلی مالکی لک زنگین به نکاره بگیره لکن مثلا امام حنیفی دیگه که زنگین بهش مادام درسا ده اوجبو خدا ده نه سبب ملتی معاش ما زکاتی گرد زکاتی یعنی ملتی زکات نه حق ملت غیر فقیر به حق فقیر و مسکین بین خدا انما الصدقات للفقراء والمساکین و صنف حسن فاضل حق فقیر و مسکینه مالا وقتی بستینن مثلا یا فقیر یا مسکین نه فقیر و نه مسکین بن او بخود زنگین بن هنک دایره وان هنک کانی وان هنک کری وان استینم orada için zekat istiyor ama zekat ne açıyor? Mesela diyamın bir bavimin yani bir meriye şuna canım bir de ne kaçacağız ya ne cazı? Cumali bavi bir de o bedli bavi ben ne caiz? Kubi dili be iznai be xeyre hem şöhrete hem İslam'ı yaratır. Yani zaman bedli be göre de? Bedli be göre ne de yani bir iznai be. Siz bir haftakiye zım canat kanım canat digriyim. Döndüre ben daima sıkıntıya var nizam sebebi çiye.
Gerçi demiş cevabı Türkçe verin. Yani içimde bir sürekli Yani sıkıntı şimdi, var. evet. Böyle bir sebebi nedir bilmiyorum. Şimdi Acaba ne yapmam lazım? Sıkıntıların çeşitleri olabilir. Lakin ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Allah-u Teala diyor Allah'ın zikriyle, ibadetiyle kalpler mutmain oluyor. Yani Allah'a bağlantısı yaparsa, Kur'an okuyorsa, dua ediyorsa daim Allah'la bağlantısı olursa inşallah o sıkıntı geçer. Sen hasbinallah ve ni'mel vekil. Günde 500 defa hasbinallah ve ni'mel vekil. Allah-u Teala bize kafidir. En güzel vekildir. O zikri çok yapsın. Böyle Müslüman gitse de spikir telefonu dikare nahile soruya bu koyayım Seyda. Seyda o önceki soru dedi acaba biz kimse bize borç para vermiyor. Biz bankadan para alıp ev alamaz mıyız? Ya şimdi bankamada evi almak istiyor, evi görsün. Evet. O bankaya geçsin. Banka o evi alsın. Onların ne kadar paraları varsa peşin versinler. Kalanıyla taksitlerle banka onlar mesela kaç sene olsa mesela taksitle karını da üzerine atabilir, alabilirler. Böyle. Hepimiz öyle Yani aldık. para net çekmezsin gitsin ev olsun bankada. Parayı faizle çekse Çekme. olmaz. Lakin git bankada ben bir Anlaş. evi görmüşüm 300 bin lira diyor. O da 400 bin lira Mesela 100 verecek. bin liramız var biz peşin veririz o 400 bin liradan Belki. kaç sene bize verse böyle anlaşsalar. Seyda be van tene me ajot ye vakti em çi dikin biçer dikin galo mesrafa em derxin dayı emizi kadbiyana. Ana mezhebi İmam Şafii da ku av dabın. Hakkı avı dahat se bisti. Mesela hinki baranı ve hinki avı bed ve pazda. Lakin hakkı biçeri maaşran dernakın. Gerçi mezhebi İmam Ahmed bin Hanbel de masrafayı tebkarın derkin. Lakin ana ev zekat bu cih navine. Zberiye ve ana baran naib. Peygamberi medve ki qat'a zekat bke qat'a baran bke. Vallahi ne veroy med dism tane. Sadesiyla firkan dismla haşti şeş tenet yaderkedin lakin teni zayıf. Böyle. Çünkü baran naat. Gora şafi sen ne yapıyor? Göre Ne yapıyor? Yani gel ne yapıyor? Sayınekin. Hatta karın zekat eda taksiratinekin yani. Seyda be emcanam lahmucud bin fırni. İca vakti pişti kelepe ve fırıncı be göz hakkı. Hakkı çaf. Şurada xayın kidatine ula be izna xodi. Bir ne caiz. Ana mesela imkan için ber baksa göz hakkı diyor. Em qeys ya bu nizanım patih uzabca bu tişkisal şeriat da tne. Böyle. Yani ku zaman ben izna xoyi havel gori xorni karım xo izna xoyi tne be göz hakkı diye tişkitine şeriat. Böyle seyda be tüp bebek caize ya na. Tu bebek caize eğer ki sperme meru pirek gibi. Yani ev sperme yumurtalığı dervada neyinin caize. Selamun aleyküm hocam. Benim annem kız kardeşi ona fitre vereceğini söyledi. Evet. Ama sonradan benim annemin üzerinde fitreyi başkasına verdi. Evet. Ama bize de aldın kabul ettin mi diye sordu. Bunun günahı var mıdır? Yani anası kızından Normalde haltikavi evde diyaviya. He. İca ne dahi? O yer müdahale kabul kir. O diğeri mi kabul kir? Gırtiye dahi ne kedine. Ne eviyacı hile şer'a. hile. Kabul kire bir mali ve. Çima diyeceğiz sindiğin gibi bir izne ve ucuna caiz. سيد بي ام بي يك تشوف سفري نماذج مجاوة تأخير وتقديم وقصر دكه سفري كل مجاوي قصر قصبوا به قالوا المال يا قوتي بك المال بك tamam ki lakin aynı seferiyle kasab ki karab kasır. Seferiyle kasır ben. Lakin seferi de mali de kasır na. Kasır na. Mali seferiyle disa kasır na. سيد بي دقوان بانك صور برسا داوية ديوان بانكي قاتل ما ده مرا بخبط جاز يانا. Alim fetvardın. Yani bankayı faizli neyim ben? Katılım ki bey faiz ben. Bu ki işedin yani şikine haber. Sen malata hoş razı bir. Ecmaîn kudacı ve razı. تمام شبان هجام شبان برنامج خوي حيا حفتي كنا بين خير خوشيده اموا وخد بسم رب العالمين خداي تعالى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته